se terala, upravo tam terala oko lese kovatano jek, oko lese kovatano zaštitni posarijengo, kad se dane nije kramno, terala oko lese kovana bijanđa, a niti paptano bijando. Šukrija lahese, en najveće se, terala hem so, Dinđamete bijanđava, kebajrova, ki najšužo lesi vera koja samo ojljela pe kroleste, al dijatani amari vera islam. Kuremo, korkuru pramako Kurani Kerim, inne dimme indela hil islam. Čačekuma, jek pravo vera koja rela pe koromandetani samo islam. Šukrija lahese najveće se em so počestijamene paluneten genere Muhammede sallallahu alaihi ve sellem, kovatano hatemen nebiji. Pečati sakve gemarine, kovatane i ne učite akala pujako. Šukrija lahese najuče se em so cidijame dripete. Sobičal džameku pravo drugo. Jer bizovle se običarjeva kačova sa su si buđene i sjani tomine i da neđe kačova. Ali Allah Đelešanu tano odova kaz bičari ko pravo drugo šajte tenada tano običal do, to je su putimo. A kasne kjela neka ste džao banga brazda, osav koma nuštano našao do, osav koma nuštano ki zavoda, osav koma nuša kad čola džu kraja, peđi gdje pastor kod dva drumu oko jagakro. Sem ako Allah Đelešanu na nekjela po kovi pokroleste, pa donijela neko tra dva drumu će dobiti pravo brazda. A ako čula kod dva drumu jagakro. Nekad dano selamimo se, o salavatimo selamije opro sa pengamerija. Opro prvo manuško i radevani selam, pa džio palu novo pengamerija lakestro, miljenika lakestro, o Muhammed sallallahu alaihi sallam. Nekad dano salavatimo selamije opro ekli bej, to je opro veste čerutne, opro asavija tabinja, opro savkola, šukarmanša, kola ligarena, vesro, čačipano drumu, džukija mesko dive. Nekatano salavatimo spas, to jest o rahmetemo spas, hemu paramende, koli yamakate. Amin, ja Rab, alimin. Kad se to, abdis tip džuma, salam alaikum, sarim. Kad se to dive iš salam hestri zumeja, hudba, to je 10 puta kavačara, kotar vakti, keda dorolate i dova, keda dorolate od ove e džumaja, kada je džuma, sara dio si džuma, sara menđe poznato da i sid zamarite svakti, kada dorolate džuma i dova, pa onda, kada keda stvarno, keda čače dorolate dova, kakav ovako, avdje su mnogi. Sad su čežam džumači, čače i si vakti, kada i dova dorolate. Jakana pučela pe sotano dokaz odolese, dokaz odolese tamo a loko vredostojno hadisi i ovako duj saki hadisja kuri Muhammed sallallahu alaihi sallam čerđa henava ki paračuvi i si jek zamani kuri naka potrefini jek manuš muslimani kovatana kukijami hem tlanini moli baj Allahe di so se asar ov odova naka del olese. Dika sara kova potvrdinja la hestru bičal do o Muhammed sallallahu alaihi sallam, sar ki džuma i sijek dakika, to je si vakti, kuri o Allah subhanahu wa ta'ala dorela od ove. Pa onda isto i si pučiva, pa keda od ova vakti. Keda od ova vakti, da li tano od ova vakti ko početko džuma jakru, da li pak od ova vakti tano keda o hatibi, to jest imami u kjelađa komiberi, da li pare od ova vakti ko kraja eđumajaka. Onda pita, pučivaj si kod ova. Dževa pitano kakava, od ova vakti tano angleder o akšami. Angleder o akšam namaz, jek vakti keda anglo akšami naši. A kada dali tamo početak je hvala i paračuj hvala ovih četvrtak prema paračuj, znači u islamu računite
amaro direkt kola akşam veç kuano ani para çovi. Pa penela, znači dova dorolope ja nađe opet tačno kjeri, dari ko početku, dari ko bitiva, angeder o akşam namaz, angeder o akşam namaz. Pa isti pučiva kovatano dokaz so i dova dorolope bašan dovarti. Dokaz tano dova, akva dokaz beležija o Ebu Davud, a o šejh Albani od celinja statano verodostojno hadisi, a lelape andolafija marepenga merestre Muhammedese sallallahu alaihi sallam kuri vačerđa. Penela i džuma i sva dešuduj vaktesre periodija, ani džuma i sijek period kuri jek muslimani nakamolime Allahe disose, a star ovo dova nakadelo nese. Pa rodeno dova ano palune da kikja, ano palune da kikja. Ano paluno vakti ekim diakro. Ano paluno vakti ekim diakro. Pa kad tebi kacare alakestro bičaldova čerđa, roden ano paluno period ekim diakro, to jest roden angleder o akšami. Angleder so kavel akšami roden ta. Aga tekana i krola ik problemi, a ova problemi tano, di kacare alakestro bičaldova Muhammed sallallahu alaihi sallam, ano hadisi kuriam lidera čerđu penđa, naka potrefino manuš muslimani kova tanako kijami, en planini molibaja Allahe najuče disose, a sar ovo dva naka delo rese. A kad te pale penala ko paluno vakti ekim diakro, to jest angledero akšami, a oda vakti tano sarenđem amenđe penđano da angledero akšami tano pokodimo, to jest na nešukare te planinipe. Vakti keda na neme klo. Oda vakti na neme klo, to je zabrajimotam te planinipe, sebe piso tado kam za džini. Tado tako kam kuvela maškara duj šeitanengre šingar, to je maškara duj šeitanengre rogja. I ulema sareva čerena so oda vakti na nešukar te planinipe, da ih na fila. Ali me klo oda vakti te planini po namazi koja sile povod disose. Sad sam, na primjer, da je i si deke djela abdest, palo od ovak planini duj rekatja abdesese. Ili pak neko palo abdest ki džamija planini duj rekatja tehijetu međid. Znači planini duj rekatja e džamijače. So se poštovaje nakori o Allah dželešanu hu. So kuđa ano mestro čer. Kakva problem džerapi dinđa amenđu Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam. Keda o Ebu Hureyre da vam hinene diskusija kotara kija mesela, to jest kotara kava pučiva. Pa Abdullah ibn Selam Ebu Hureyre se radijallahu anhu vačerđa satano dova opalo no vakti ki džuma. A Ebu Hureyre pučela pa sarodova. Keda Muhammed sallallahu alaihi sallam penđa volali te terđope, to jest te bešelpe, te terđope ko namazi, a oda vakti na neklani vastro. Pa vačere Abdullah ibn Selam penala. Zar alakestro bičalgo na penđa ko bešela kojeg tam sabil doleja ađičeri te klanini dajek andu farz namaz, ole se sao dovara čulini pe kao da tano ko namazi. Sad dok na klanini. A Ebu Hureyre da lanko tad penala po tačno dova. Pa odonese kada je prav lela abdest pravalen. Kada je prav lela abdest, hem džala angleder ko akšam namaz, planini duj rekatja tihijetu na međid, hem bešela palodova ko potan, bičali Allahe se dove en najuče se, sadova vakti džina avela te planino fars e akšamestro, ole se sa odovara čuini pe kao da ta no anu namazi. So znači o celo vakti hine anu namazi, sad dok na avela o faste planini pe akšamestro. Akva isto važine hema mare penjenđe, kola lena abdest, en planinena duj rekatja na filja, pa bešena ki piseđada, ano počer.
Tadi čereno vakti Asha Mestro, on tane isti doleđe samo da vakti računi pe da tane ano namazi. Odolese su odla duj rekatija kola, klanim dže hinene povod, hinene nijeti palo abdes kovalje lape. Ema ako ono doa vakti, ađi čerin dove vakšam namaz, bičali pe dova, jela hese najuče se, tad išala od ove sari negre ka astarempe, to jest ka olađešan ka dolelne. Dolese molime na rabe amare, rodem su mangena odolatano vakti, keda od ove dolenape. Dikentera na keltu mendro doa vakti, odijatani amari, to jest odijatani sari negri bari prilika. Odolese ko kraja, o tu prala, o tu pene, kovaj si tu dajk bolka, da ih namorbi pa. Kure od doktorja, vače star, nane nijek i ljače donese. Bešano do vakti džumače, angedero akšam namaz, vazdete vas ta, molim te rabe. O tu kovajana robaro boči, nađane, naštitirane, nisar od ovak boči. Bešano do vakti, vazdete vas ta, molim te rabe. O tu pere koja mangeja te detu koda je šukar rom, tara keče da je šukar tan. Trudinijate kodova, pa bešan da vakti, vazdete vas ta, Allah kese, najuče se. O tu prala pene, kovaj sitme da je čao kova džava lošno ne drumova, bange drumova, droge rini pekova. A ver, i kojba na netumen, osim tebešen, angeder, ko namazi, angeder akšam namaz paračine, te vas detom revosta, te bi čarena lake se dova, pa inšala, Allah Đelešanu sad negdje dove ka stari. Odovatano vakti, angeder akšani, odovatano vakti, keda odove dole na pe. Te posjeti name pane ek drunu kovate mare pejgamberesir Muhammed sallallahu alaihi sallam, koji panela naka potrefini ek manuš muslimani kovatana kukijani, en planini moliba e Allahe, li sose, a saro Allah subhanahu wa ta'ala, ano dva vakti nakadel, ole so dva. Ako aver predaje bešela, molim doje Allahe, li sose, a saro Allah nakadel tuče. Emo dovatano svako paračuvi, odijatani prilika prala, ta stara od vas amen manga, prilika tani bari, keda džene, da Allah Đelešanog vašu jam bud puti, da penala pe paračune si, da kika keda Allah beralo dove, a odijadovotani, ange do rašamsko vreme. Da li paračune, da li parko kraja, da li akšamsko vreme, četvrtak, da li u petak, sarakana, ko kraja. Ovdje se akšamsko vreme, bešen ange do akšami, len abdes, zanijetin džene nijeti di sose, hem bešen, da je dešpan viš minutija, ali čereno vreme, akšam mjesto kad kao ovo farzja, jer tu meni sad ovo vreme dok bešena, ko tu mari se džada, računite kao da je namo namazi, a tad Allah Đelešanu darova od ove. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.